Tsaramba, Amani Kuna, Irikan Alon Mazi Jaba, John Mazi Soba, Nayua Talana Mani Chisoba, Azaza Amazagan Lam Chisoba, Amani Alon Mazi, Adamon Tsaramba Nana Masanaro Ade, Hipa Kukamhina Masache Jang, Nitsarami be Agana Masache Jang, Irito Shalom no Banana Masache Jaba, Adibika Tsaramba Na Anamasaro, Irinitsarami Bika, Anamasana Jingang Songo, Ira Apam Long Lam Napamba, Natsaramba you say Amala Ishipatino, Amano Amalango Batino, Adina Namasanaro, Irahiba Shipalong he hoting ba, Nakila the Abadonba Masachi Bio Jerigo, Abadonbawa, Adibikadina Digi, Bamjina Naba, Nolam La Jeredi Kado, Nolam di Kovano Baliro, Atamo Akana Kila Masachi Bio Jere, Nyapa Mibina, Atzaubala, Amawanola, Anna Masana Lana Chola, Atzaubala Kovano, Natsarambara, Anna Masadunaro, Nyapa Magamibi, Masachi and Lana, Nati Gabon Sakuna, Yusiama Lahimachino Liro, Apuna Chono Ronam Liba Abamza, Anna Kuna Chomati today, Hilaro Lira, Atamo Amano Mubatino, Na Anna Masaduna Apuakan some Masachi Jang, Hilaro and you already up Lasikin country Jona Masachi Jo, Nayo and Yichiba Tolam La Zairikan Jamba, Abadomba Nakila Masachi Bio Jare, Adibikadina Digiba, Hibashi Belong Achanga Kadumarode, Natsarambara Anna Masalanaba, Maziko in a dozen which no Mago Hazego, Nakila Dibabikahi up Masachi Kawisho Biojo, outside the Jisunila Dankidana Re Walid in a lam town.
ko angitsara o ngitsarati I atobangin ko ina yocho la masijang ina yocho ina choyocho yu pichinong ko papate I arang lamnung yonong isana yuchicho ko matecho koro isa turatina isa de yocho nguching isana isa tsuzarate na hiri rang mayobanong ta abadong bazi ko apinguchiti ko apina nguchicho angemayang nong ti shulam isana aronong shangte yonong apina Israel rakyang using chachong ko Jacob trakyang using ti chacho aronong shangla arana nichonong ko aratsuzarati de yomachinong shulam api using aratsuzarate to sonong apinda ira chamarate thalacho ningse ki nyerebake ara katulana tharo adibapekya UTP machinong la purity nolam the role of parents in passing of faith ningse ki atadaya de ki machikong ke nyerebake ara katulana tharo hiba yu changdanong shalam isa youth pastor kang ning nalibapekya atamung kha kuchichere hila yuna lang mawede isa abam de hila zaro na lira abam de question khadu isa de aching thimba khadu yu banyari akudi ba nana hiba limila na gang makanda nyung nanyamong bekya thamba nana hiba limi pi bachi de nana natura zuradi nayo shang asidi ningdang future generation ningdang nana du yu bachaba jino what will you leave behind when you are gone nana hiba limi pi bachade nana du yu bachano kutsi koro si a trong peng la zaki jaba jinu mau makang ji char khara na ho turadi sade ku si a trong yo bajaba peng la yo bajaba mai na yo bajaba jire go haja sa kha dang jale haja sa isa apam na chatare tanya khudi ba hila isa na lam thingnong ba ja hibali mi la isa khode rosho isa khi yambung ba adamila na surojo go khode hibali mi isa pe jaba jinung khi hi maza khadi khandru ba isa chibi nong ba go isa tu liro limila tu liro hajri apam cha isa na Paper Zinumba Lile. Hajago Dura Jadi, their parents. Nana Nahiba Limila Nuchi, Nabeka Chidam Tambazide, Nana Tuzaring Dang, Nana Tuyobachano. Their young people, Treza Lazarde, Nana Hiba Limila Nagang Changabazide, Barana Na Tuning Dang, Na Lamke Sonyero, Nakan Lamchi Sonyero, Hatsakadu Lamtina, Bam Sonyere. Nizara Arton Lamre, Kode Daura Sozina. Zuradi dang kutsi kuro ajong yo bachapa sabaza atung de bai bayore hatsa shita dwe daima ira tsara digirami na irami kutsi satare ira se tsupa yungba jingi atsa yungba parmi chaya ba nolam khenong ba chonong ba za kutsi za satare tanya sele la bible kuni sa de yonya ba za the most important thing to leave behind is a solid faith in our Lord Jesus Christ ko yona lile na ko I dura kaduna Zuradi na kutsi ajong yo bachaba za daima le za shita dwe za sa ina daiye ko mayore tanya sele bible na yor ba za katubina atung de ba na zuradi ding dang shamsuru ding dang alodong shang ning dang na yo bachanong ba za solid na yo yutsi Jisu Christ abdong ba Jisu Christ sa ka robina liba hatza za jaba za katang atung de ko na bible ku yocho isanungure do no hiba yutsi hila sina samali chinongo na yo yutsi
Dura kadu yo yutsi. Nara kuram rana, shara mayana, yuchoba na roba tsina malishinungo. Makan na yo yutsi, asade, even death will not take it away. Asana sa zaba yutsi, zaba faith la, mahitsinung go yochoba, isana ngure. Hatare sana, kode Old Testament ahia zingdachula tingro, isana, Joshua yo, isana akika shatang shino, aronung isa tapchila sa Jonah lile, Joshua 24:15. Joshua na bina ego ego kila abdung ba dikino go abina abio tsula nizar abio generation kan abina page about the spiritual heritage abina page show isanure zerang ba sha yutba amna yo kutsi abina page show ba hatsana achuradina abdung ba yang icho ba go hatsaba beka abina commitment yo ba show kyo hatsaba generation la hatsaba yutsa abina pi machicho isana yukila ngure tanye kode rona adise isana Judges, Eucharity chapter 1-2. Ina de zama kinong tanya na za kulang baba kinong gole. Judges chapter 1 and 2. Eucharity katu chapter katu ko anya hatala tingkang. There comes a great transition that took place ko yonalile. Katu bina pa katu amalichi amala katu malichi choba nguchi choba hatala kikang isanungunong. Ko hatala Joshua Judges 2:8 lagu baza Joshua za abikang Sipat Teresa api sachue go yodalile. Hazaba, na Judges 2:8 la tingang gunong. Joshua api kang sipat Teresa api sacho go apio generation disa api kanglang hatsuri soji show isanangure. Hazaba this called Judges 2 den la tingro. Hazaba de called hazaba yo generation. Hazala liba shangdi abam za shibalong show ara tambi show. Hazaba de another generation arose. Shang asika du roche go yonalile. Go hiri shang asiro ba zanala apadong ba mamatecho. Hiri shang season la zerang ban running dang tu atsang uchicho Israel running dang tu uchicho hatsa mamate ba shang ka tu charo she go yore go na Judges la go na kula kidding tu ba no Joshua na zerang ba abiku kina tiki ba zerang ba checho ba abitsula ra ba shang da shila zerang ba sha yutzi zerang ba yo amna yo amei uchi za abin yo ba ba zisho ba ta ni sla hatsa ba generation chang ba khang di la arono generation shang asiro ba na la abudong ba zama ma the chere ba ma ka abudong ba na zerang ba na rin dang hidai muchi atsang uchi jo ba za mama the chere ba hatsa tu ba no something was wrong long ka du la za daily cho isana ngure Kataba entire generation na shanga sikadu rorana hazabaza mama tenung zerang ban hitwe nguchi baza mama tenung go hazalaza long kadula daily leba isana yang chichure go hazaba reason what was the reason behind was the previous generation failed to pass down their faith in God to the younger generation go yonale ahiba ariyo belang sere generation shang ahikadu kuji show arazana zerang ba sha yutsi ba yo hazaba yo yutsi bi machinong ba za hiri asisro de za mabi machi ba ji chue ko na yore arade za mathala chue matsing yu chue ko na yona lile hazana hiri zana mamati show ba lile he ba si roba generation dinala hazai go do ready their parents na go ina zuradi za Yucheba Bible toba sha chakiba nachira or outside the Bible you are raising your children. Natura go ituraza na the Bible hikuna chaki chaba zuradi za nachiara o Bible milanda zuradi za nachiaro hatsakadang adong delile. As parents isa zuradi de ziramba na kdoy atsang uchicho abina uchi kdoy amalang uchicho hatsuri za le de arakanza remind sanumba chadana lile. Isana Mosa yo yuki Israel yo yuki to tap mayanye hibalimila isan lungdire hila isa Christians are your generation maya mangala linung imin a third generation Christian ne currently yo youth currently atawu za ho Christian lana surogo is has a Christian limita tanya sela yo youth la first generation Christian music lego tanya hatari na zerang ba ami alang yichiba arana andala na atau ba dikia lego go hila atung ba dawradi kamadi obli isa hila pamradi tuardi sasanye kamadi 4th 5th generation Christian di sanungole makang 2 second third generation di sanungole go hatari shang baba lianungole hatari go hatata shin lirode isa na ahia zingda show you kids Israel you kid tababamne zerang ba na kangla as a parents as a father as a mother nakang atungu china liro nakukila tungu china liro nakang kata kamchona liro zerabana nakang katoy mai show katoy cha show haturi za zuradi za le de remind sanoba chatana licho isading musore are we passing down the true faith isa na zerang ba shan isa raki yutsiro ba yucheba yutza na zurdi kangza bi machiaro bi machiaro mabi machiaro hatza isa de lamthing na bamsonyere isa na ka dang so na lamthing no bali le go du ready chanya la kden ro no
We need to seriously think about it. Kadang seriously so na lam thino balile. Hiba book of Judges is a tuba atong deo. Chanya yo isa the text Psalm 78 de tangi Judges lana isa de kadang anyi chiba jari hajana la du kasang isa de focus sanung. Hiba Judges book na isa de yo ba za sara zarang ba amide ne himala zero hajaba yucho za kata tutiki sho hajayo kadang za explain sa sho ba isa na ngure book of Judges la. Chanya limila sa isa na thing mati shide. Limi magamasha thing mati shide. Hajaba situation sakoba isa problem za isa na face sanungo isa mamazakang isa mamazakang hajaba situation za isa na face sanung ni za dong Christian able linye sala ina kubuti mabuyo percentage in yono Christian state able linye sala Christian city able linye sala isa hajaba problem so di atuna zirang ba mamati ba zichinu ba me chance li lego hajani da isa lam tinong khadang chatanele so as parents as a church as a leader as a believer nana kadaba naturity de makang aronong shangdi de za hiba yuzi za nana bimachino na au kadu na licho kadu na yutsir kadu na langner kadu na kada isa tuzar di de isa shangra mayar di de isa kuramra di de hiba yucheba fet atza isa na bimachino fet hi yuzi hitza isa na hida bimachino alang asang ina yonong akudi ba za Fed yuzi na ko iki ishalipa yuzi za bimachino balile. Isa na kode sa ishamalicho ina narkan chi chanyale tanya ina chi malikan narkan chi machashino mado. Hatsukyo bala na sha yuzi malikan na tuzare di kan sharmayan di kan aronon generation kan na yuzi za na machangdashi. Makang mabimachache. Hila Joshua na la abi zirang ba sha yuzi ba za abi sha licho za abi na experience zirang ba na atang uchi ba abi na experience haba licho za abi na hata na abi bas abi na bi machiche tuzare kan kwa za ba shang la abi na yuzi bi machicho isa numre anyu ba Timothy New Testament la tingkang isa na Timothy akang 2 Timothy 1:5 la yo ba za Timothy was influenced by by his grandmother Louise and his mother Eunice ko kadang chi za yo na lile acha ko atacha na Timothy himina yuzi hitza apina ni chocho balile ko acha chaki ba apina jingram ba dikisho isana ngure ni zara arjung zara di arjung duran na yuzi tingba zara di na haba yuzi za kechonongo duran di sha yuzi haba biba za na bossa sabali ba zungu ba zara di na haba za inung balile hajego isa dura di na yuzi la za kaka romi ba zara di kan za bimachinong chada na lile anyuba faith that is proclaimed. Isa sa yuzitu liro hatse isa na soponung chadana lile. Isa na soponung chadana le. Hila ahia zingda chula thali isa na thing bati baza. Tu ba na refela cha shokan. Arana de la yuki ahi za thapnung ba zire bi che makang kebi she kona. They were tired of telling the old story. Yuki ahi za to Israel ra kada Egypt la kam chon ro sho akang amuki dila kada tu diki sho akunga silila wilderness la tu kada sho makang ara khode ki kada chro so sho makang Jordan ki kada la kuji sho ara kada de kada nyamin na yeli sho chaya arna mana 10 commandments hiri abam lile tani hiri za arna yo matho share bai re hajana arna mayo bi sho ko arna lungpi na arna machangda shi ko yo na lile arna nguchomi na arna zena nguchoda shimina hiri generation de mayo chhe ko na lile hajana amako ngusho bai lego hajana yuchira zati na ko ina isa sha tu isa na tu yuchiro tu ngucho tu mathiro haja zuzar di de bimachinung ba yonong ba za kadang atong de lile do no Romans 10:17 romra thare ngila da yo na lile thare ara thare thanila hajaba yuchiza yusi yuchicho la na rore go yusiza Krista sing yucho la na rore go isa yula isa la good news translation the version go hajada yo na lile tanye New King James version la na translation la version la yo ba za faith comes by hearing and hearing by the word of God go yo na lile yuchiza yuchicho na rore go hajaba da sirang ba yuchicho na rore go yo na lile hajai go duradi isa generation asi makang isa tsuwar di za zirang ba yuza soponong ba za kadang atong de sasho isan hila ngure tu no yuzi za yuchi sho na du arna mathe nong gucho na du arna mathe hase ko tsuwar di de yonong ba asong bala faith practice sanong ba na sha isha yuzi du liro kadang uchi ro cho hase za isa da zirang ba yocho ni bichinong ba kadang atong de sasho isan ngure hila ko de ara kadla no bayila tiro arana yocho mani chego yona lile adisa thare khadu thare nya verse adisa verse 17 hachri la isa na thingkang hiri
Israel Ritsuardina, Adila Badumba Nazidina Amani Shitano Digisho, Arda de la Apatsang, Kuram Gushirang, Balsang Dima Banon Digisho, Hazapadis, Ara Outsang and the Chachachi Bichekun Yorego. Adi Hatsutuma, Adisa, Ara Dauran the Zeba, Lang Yutsilang La Zeba, Hatsamina, Hatsalanamina, Ara Zazi Shue Guna, Yocho, Isanangure. Dubano, he lumping there. Dubana he reads to Ardina, he reads Sina Hidamuchicho, Zerambadina Zazi Show, Hatsabayo reasons, Ara Duradina, as a parent, they failed to teach them the goodness of God. Ara Dau Katusapa, Zuaridita, Zeramban Atsanguchi Bayoza, Yonumbaza, Arena Mayocho, Hatsakuna Araza, Amakungusoba, Zuardi Amakunguso, Isanangure. Hatsako Duradi, Yutzirazadi. Naturana lady nothing go. Your children are watching you daily. Now your every move are na ting do yale. Go hatare. Now your lifestyle. Na narade choba. Go na nung uchibaza. Pishudaro. Nyamu maku naturana na kang ting yale ba hatza lamke songyare. As it says, they won't do as we say. Go, but they will do as we do. Isa na yocho ba za na zamang uchinere. Tan isa na tungu chiro hatsa tu za zuardi na uchinongo yocho ba isa na ure. Yuki ka tu hiba bul bit la me isa dikila na tang shisho ka dulile. Auna zurde au achute za akanga iro ra chite. Ichute na ngasino mazana ba yode achute ne dola jo. Wa na bang mangasino ba na ba mazana tu no ilan na jingchang la zia le go ba la ling cho ba. Yuki atsinge da ina ki kala na short lang yore. Hatse go. Na tse ba la na zurde tse ro ya le go. Hatsego, Zuaza Nasino Mama, Nabuba, Nabageba Nasino, Namazana, Hidakan Naturana, none of Uchela Zekan, Hatsala Irono. Hatsego is Hatsuardi Kansa, Utila as a responsible parents, Utila, Krisasha Utsita, Bimachinonza, Kadang Adundelile. Is an a Chanyang is a your text, Psalm 78 long is an Himalano. Hiba Psalms is a David Yansaba, David Trachobama, then is a Livira, Keba, Asab Liro, Abina Haturi, David Yansaba, your Abio, Chief Niasanyola, Chief Musician Yola, Abisa Niasanyola. As a music teacher, Makan Hazuri, musician, worship leader, Sasho Kadulile. Go about Psalm 78, near Beke Hitza, Hila importance of Tunde Tuchoro Kan, Zeramba Zeramba Chaya Uchamla Uchipa, go Abio Azing Dachoba, Abio Covenant. Hatsa mana chanung baning tang atung de cha yocho isana ngure go hila yonya baza dura dina chure zirang ba yo yuki ina khobi yocho kyo are chure palu churdi de thapnung ba go zirang ba yo mucha cha achomang amai cha mana chanung ning tang yonong baning tang tracho ba isana ngure go serna zirang ba yo mucha cha di cha zirang ba yo faithfulness ri di cha natural hatsala tu chere liro tu pamling liro hatsuri ning tang yona tracho isana ngure. One of the core values as a church is that the church is for children. It's a dura dumago, it's a litro ati, it's a litro he. Church building mago is a church, it's a he, utility he. It's a kali bai, it's a tuzarani dalirego. It's a your importance, it's a your church, it's a tuzarani dalire. Hatsego, it's a utirimado. Nyamunko to hiri tuzaradina. Utira zakanong, andala ra zikenong. Go is a little digino. Is an answer you today. Is an authority Atsana Nakulana, Ashiblungulana. Church, as a church, as a parents, as a leaders, believers. Nana Atsaobalana, Don and the Chikan. Yamunko to Hiri to Zardina, Ara Analazi Chinwere. Tiramba Jochoninere. Hatadade, Hipa Litro, Arna Yamukuta Arna Timosono. Hipa Pulpitla Hiri to Zardina Yaba, Tiramba you Zisano. Officer Sala, gazetted officer, director, secretary, Pomjila Arna Pomere. Libby Yang Chatsabala. Minister, chief minister, me arne hinere. Hatsaba along this lily. Hatsana as a church, as a parents, to learning down. Kadang adung de janongba, ka licho isanure. Hatsana isana Timothy de, Chenya limla ting de. Jaga abum la Timothy show. Children ministry lang baba artung lino. To learning down is a little la mikadang ganyare church board and about utility na kadang ichi. To learning down lang baba Sunday school re, child re, makang abalala children church kumi. Lile, Hatsura de VBS re, youth service re, youth camps re, seminars re, Makan is a sports re, Lang Baba Kadaba Kunudika and Goresano, Kadaba Arakan no Lam Kesono, Hatsanida is an Akadang Uchere, Hatsakadang Adung de Lile. Do no Bible as Yona Lile. Zuaradiza Zirang Pada Maire go Yona Lile. God loves the children. Hatsakobala church this Zuardikansa Mainu Tatale go Yocho is an Mure. Children are important to us as a church because children are important to God.
do not Zeramba, Jingde children, Azardiza, Atundelile. Hatsana isa, church is a Hiba Zuradi days, Atunde Jano, the Katang Atundelile. Hiba Chanayo is your passage, Psalms number 78, Lana Isana, Timbatishite. Hila this Talikadiobaza, importance of passing down the faith to our children. Isa dur kaduna, litro kaduna, longer kaduna. Zuzara dide, hatsure yutsi, Zeramba sha yutsi, Hatsa Bimachino Ningdang, Atunde cha Yocho Isana Mure. Telling the next generation about the Lord. Arono shangli bade isana yono. Do no ahi isa ko be judges you kila tingo. Arana ahi ba generation na. Asi generation de arda tumayo dena. Arda tsirang ba mama teshe ko. Tsirang ba amay manyi che bali che ko. Hatsani isa tsuar di de tsa. Tsirang ba yo amay yono tsa kadang atung de lile. Do no isa resources. Isa tuliro Zuzar di dang isa na zungu chikang nyambung kadu hiri Zuzar di tsa isa na lady your mother. They are our future. Arzi isa yo future lile. Aronung uchinung tsa isa Zuzar di lile. Hatse go asi church litro kadu makang asi beren isa na Zuzar di kang tsa hatsuri nana nungba. Zuzar di kang tsa UCP machina tonong ba tsa kadang priority atung de tsa janong ba tsa lile. Isa na tu arakang feti arakang isa na tu tonong kang hila angyat tu ina yonong. Akudi baza teach them the works of God. Zerambana tung chirocho ahia jingda sho shanglana adidashi napu napakya napuchila zerambana khata uchiroiro hatza zurarde yong hatza khatang adung delile anyo baza teach them the word of God. Zerambana uchicho ba duza yonong ba mako tanya zeramba yuzamina aradeza talanung chadana lile yonong chadana lile tuno hazapaduna arana Allah ngichenung ba lile tuno Deuteronomy 4:9 lasita yona lile zurardi naturdi ko na shamsurdi deza dong go yona lile teach your children and your grandchildren. Adisa Deuteronomy 6:7 ina kobe sikiko na rachide kulabamde makang na ngakide kashangde ko na shemusde tsira arzari di dong ko na yocho isanure akade Deuteronomy 11:19 la sachaba same hazaba yona lile haje go tsari de tonung kha dang atung de lile kode san hida doro hida de abina tungu chinong kang tsari na tungu chinong kang arena lang asangu chinong ko isan arude hida tsirang ba yu atsana to mati chete you ke tsirang ba ngu che changu chi ba di cha tsirang ba yu tsa isana changde arena they will put their trust in God. First point. Arana tsirang ba sha de la yu tsa yu banwere anyo ba la the second point they will remember God's deeds. Tsirang ba na tungu chi cho atsa arena lamke noere asang ba la tsa they will keep God's commandments. Tsirang ba na zu using to rijaro hatsari tsa ara tsuzaradina yo banong go yo choba lile haja khadoi alungyap no hila this a psalmist na adila changalang roba hipaning seki nyere baki abina changalang roba cha abina tsuri warning khaduri chana compare chada show isanure go hipa hitsa abina instead of looking to the future generation maka next generation he looks back to the past generation go yona lile belang lonul ba shangja thingba mago khanglang chi show yo shangja thingba abina compare chada show isana ngure go hila lang anya generation lang anyangu baza akudi baza the generation that perish in the wilderness akong selila Israel ra Egypt na chinoro go akong seli chigo tangi sala ra anincho ba tsang ba nincho ba lila mazdu shiba ara chala changbe shoba generation khadu isana ngure what was their problem are you to tai chasho maka are you to pamling chasho haja thingba di cheka arana they forgot the wonderful works of God tsang ba ani ma yanu uchi hitoy arning dang uchi ba haja ba generation arana na chobi she ko yole haja na ara ba shang khadu haja changa chu isana ngure anyo ba generation za Hatari Joshua Sapakande, that is the generation that settled in the promised land after Joshua's death. Joshua Sapakande, it's about generation Shanga to Keba, Hatala Licho, Hatayo generation, you compare Sanalile. Go here, what was their problem? They failed to pass the torch of faith on to the next generation. Here is Shangdizana. Arana, Hatari, are you Yutsi? Makang, Hatari, Ziza, generation Asibakanza, Arana, Mapi Machishe go Yonalile. Arana hiri tsuzari di kansa hatsuri anmala namasunong ba arana manamasusho arana neglect sasho arana neglect sasho ko yocho isanangure hatsaba yo generation bam tsirang ba mamate sho hatsatu ma ba tsirang ba Israel ring tang atsatu nguchicho hatsuri mamate ba shankatu zichicho isana ngure yutsira tsadi their church parents leaders believers chanya isa hilakatu lamthinong ba cha
The church is always one generation away from extinction. Gona amathirna yona lilego. Isa church si isa sangdam lisho timabu yo yorba mago. Tani yutsuri church si isa namamazam dikang. Shankatu lilego azazana ashiblungo abam kandi binungo changbinungo. Isa na apalimi abayo matino. America yo context timadisa. Kankatula, how many churches were closed in a year? America la US la nerna timadisa. Google chatting nerna enough figures si inamayonong reasons si inamayonong abam America la kamaku kandiya lego ashiblung. Duba na kandiro du sashon na kandiro hatri reasons nerna se yang cheating in a pekabi mayono. Hatsaya lego. Ko isa yutsuri disa. Makam dangkang hatsaba suroza na ko isa lilami tikino chance ko. Isa na makam dangkang isa your future generation. Arono liba shangmina na dura kaduna na yutsuri kaduna na as church leaders. Zirang ba yutsa madokang zirang ba yutsa mabi machikang nyambong kata changnunggo. Dimapur nakalin hi isa Christian state. Tanya selina amala ashula matino. Tanya Dimapur just Dimapur commercial hub of Nagaland Nagasero. He Christian your city katumado. Tanya isana percentage as of 2025 yo thing ho. Christian yo kadoli ro 45.10% tumado. Christian in Dimapur city. Hindu ra kadoli ro 41.11%. Muslims maka Islam kadoli ro 11.21. Jainism Jainsi kadoli ro 1.73. Buddhism 0.48. Sikhs 0.19. Adis other scope apart from likhala ina chari pe khapi matam. Hatsuri sura lilego. Is a Christian city kadula. Utsuri Hindu de 3.99% do isa atung ba sabya lego. Turedi utsuri kadang amas anung kadulilego. Arunula be khatsanga in hiola thali changdanung. Tanyasal isa kada hatsa kadu ina atsa salana ya flash kaduri lapujire. Isa utsuri di lam tinong ba kadulile. Hatsana na ko I as a parents, as a church, as a leader, as a believer. We need to bust down the faith. Biba chilong ba tsatale yutsa. Zeraba na atsa tungu chijo atsa choma chilong ba tsatale. Na ko ina. Hidakang chanye isa tu machiro re. Isa tu machiro. Ako lang siyang la. Bible me malishere. Memorize sab isa tu rihila isa yola mi pamni no lang nerdi. Memorize sab hatsan du yoda fellowship choro choba. Chanye isa Bible tangshi na lile. Soft copy phone la sa lile offline online. Isa hard copy tangshi na lile. India la mina yu chokar la la di Bible malego. Isa tu na machiro, zirang ba ningdang atsagu chijoza, apam hila zire, go hitza, limis changjinye hipa Bible lo kore sama chanung ba isa Bible la yona lile. Isa kila hi zirang ba na atsagu chijo, apam hila chayo lile, isa kila zirang ba yu hilile, go isa kila zirang ba yo anamasane isa kang tasi jona lile, api amayine isa kang, zirang ba yo amayine isa kang jona yale. Kang isa na zirang ba yu atsa, zirang ba na atsagu chijo, zirang dide, sharang mayang dide, kuram de choma chinong ba za, kede chano, kede charo. Isa kila lile go, zirang ba yu donong ba he, la bekya penong ba chadana lile. Bekya kedo e zero hatsa malam tinong ba. Ina kunu yo example kadu. Bekya si mabli ina tangsinya ba za. Ira kang anya sang belang la, akolang la, ira kunu yo working calendar la ner nungu kang. Tunang competition li, tunang kadu program, special program, lang baba atung linunggo. Go hatsa ba nating sa tuo, kunu tina. Pari mo kutsirang ba yu laman yinyere ko tapchi lang baba kalam nuna ba ira natingi hatsaba natingi la ahibure ira choda ba zada diki roche tangi sala kang anya sang turo kha pe kha kha dang chi ba sana hadzada rocho tangi ate hin kang anya sang ira kunu dine dare program cha kedo sa sing Bible quiz lirmado hatsala ara chuzari di Bible keeper oba competition sa ni shoi sormado tangi sala quiz link to competition link achangala tsirang ba yula donong bekha khedoi ching tsirang ba yula dobadu iraza shunu hatsa ira kang nya sang dila cha practice saru yale competition sa linge program sa chingye tsirang ba yusa donong president worship sa de ma chungudi khicha tangita na ma yare ko president worship sa de desimone akang yuzi tsirang ba na ara kang la tungu chiro hatsa share chare ko tsirang ba na acha tungu chiro hatsa share chare ko hatsa ba tsirang ba yu chona chuzari dikang kunu dikang encourage sana tangkhita na ira president worship chare ko hatsa ba khang la ira program diki chinu hatsa ba tsirang ba yu chono adisa bekha na likha adisa president worship sa tangkhita na ira changa jire ko hatsa na bekha khade duredina kunu ashiblung kundanya sankhale ang banerna makyang da sana zida chona chuzarde ara makang la bekha ma bego ama sakula ro lolam khadi tsirang ba yuni bam de no tsirang ba ma bobam no kunu la ka tang bekha sing kharetsa maro sono ba da sana ro song tuno chenye hi isana mama zakang Ira nama tekang go ba ira torba ma ira sa learning attitude ni choba be khala lile hajan ira sa ako da chi kunu la nerdi na ara mathe shola na ara chap shola andala na chani to ta thje sa tang kitan la ira na chano ma kapno turadi isa la nerdi as a church leaders ti isa na chuar ni da be khabe na isa yo yuchiza aramicha bimachina achangala ronong isa sha
ziramba yo yusi yo no ba isa love choli le hache ko isa na machre ba mo swa ba chu di de yusi za bi ma chi nong ba la no lam kyanong conclusion a changa la ro no pura di church yusi di lang di isa na isa duri yo generation de na isa ati yo generation za chau ba kong ji ba za khatoi alung yap no maka isa yo generation ati yo generation hi ati sa yo next generation a chau ba kang kang khatoi alung yap no ati sa yo next generation zirang ba Allah yang chi kang zirang ba ami Allah ni shi kang khatoi alung yap no ko ha cha ba ngu chi za chen ye isa present day parents di duri di lang di na ha cha ba za ngu chi nong ba chata na li le go duri cha di yusi di adi chudar di becha spiritual warfare maka spiritual battle ji ya le go andala ra khatang ruta ya le go mama za kang ha chen kula di ke nong go ikula di ke nong go ha che go isa na chudar di kang be kha chen nong za khatang atung de li le go nar le la chudar ra khadu anya maka atung ba na ma ya ma li nong go le ile chudar ra che nya sang li le go iku ma chi nye isi chudar di de ni si ko cho ina sa ar khang tap ti nong ba ina sa makap ya le go chiko ra ba mai kha tang ina sa struggle sa isa makam na yang chi ile chudar khang ina tap ti nong ba ina sa makap ti nya le go ha chu isa dur di na ngu chi nong ba za chudar di khang kha dang ngu chi nong ba za atung de li le isa na hi ba spiritual warfare spiritual battle nyamong ma khu shong mai sa dikilar na associate pastor ni to na kha dang za churang ba yu ching go isa de la digital limit za ke ma yong za la ji le re go chang yang nong sa kha dang ma la le love chu za easy kang go ha che go ba la li re cha isa chudar di chang yang nong sa kha dang ma la le go ha che go isa ma kham dang ka ha che go na kang tong na churu de na ta him la na don't turn your back from them na kang tong ta him la na isa na chanyang hilana isa ni chiro isa as a church as a leaders as a parents as a believers let's invest our time money energy resources for our children isa yu kuchi isa yu nyeki isa yu beka chudar ni dang isa na cha invest ano peno ha cha ko de sa ako sham sa nong go na kuchi ar dong jaba na acha cha ko ro amala cha ba din la kuchi ko ra thong cha ba din la na ha cha ba la invest sa ba chudar amala no ro kan ha cha ba cha atu ba cha nong go isa na le de sa be kha be na ar de zirang ba ngu cha mala ngu chi ba zirang ba yu cha isa na ar de dono makap nong ko ha churi isa yu yu chi cha khatu mi cha bi mi chi da isa na ji no ko de isa na ha chu ngu chi ro in the long dire ko isa na long di no isa na ko de ha cha da ngu chi chudar de ha cha da bi mi chi do ro nyamong ko du chudar di na they will proudly say Sudaradina, Shamsurudina, Arono generation na, they will proudly say, Aram Malsima, the Tringham the Yonongo, Ira Durana, Ira Churchna, Ira Litrona, Ira Langnerna, Ira Yutsuridina, Atsangucho, Arabeka Kutsipishona, Ira de Atsakan Sogoko, Yamonko the Naturana, Nashamsuna Chonongo, Duradi, Landerdi, Hatsanindang, Muchino is Akadamukano, and Achangatsa, Arana, Adela Yutsila. Zirang ba nungu chi amala ngu chi ba za romi ba yutla li nungo ko adela le de machanga ba zirang ba yucha romi ba arazi chi nungo zirang ba ni sa da mo ma ba jasong isa ba na che mano dear parents duradi literal church lanerdi yutridi ina digilasyo ko na hi palimi pi jade na chura na shangning da na du yo ba janong Israel chicha Joshua abinala spiritual heritage amna yokuchi yuchi yokuchi abini obajabachi shego tani achaba khala generation dina ziramba nguchin na chobe shona ziramba yo acha cha yucha ma chomachi shona ara ako sharo chego haja go chenyela yuchiri la khadoi ro na liro makha YouTube la na khadoi thina liro nare this in hipa same question atikila chingthing ba ro chingthire what are you going to leave behind for your children when you are gone na khodi ba limi pe jabachi na Jide, na natural shamsurtika, na yo arono generation kan na du obachano. Na zirang ba na chang uchiba, makang zirang ba yo yutsi fetsa na arakang bi machino ato. Adela kunudi desa in a katuda something here. Dear young people, what are you going to leave behind for others to remember you when you are gone? Na kode hipa limi be jabazina, na sharana na mayar na makanda tauna, na tulana na lamche sonyero, hatsa lamte sonyere. Yutsira tadi. Isana let us continue to pass it down our faith to the next generation, to our children and to our grandchildren and to our next children. Haja yutsirdi isa abam na muchino nodam nile. Iba be kaisa na machana tangkita na nung. Isa sumaze dasbi long de silikhan zirang ba de malang bi chinong. Zirang ba na atsang uchicho na kangla iya kangla hitashi lirode. Zirang ba na atsang uchicho di goodness of God. Haja lamchi da zirang ba ka aning se janong. Mado da bisa kuchila. Isa na zuara no da tangkita na makabali mo. Zirang ba na atsang uchicho arde matobali mo. Chingi di na isa na zirang ba de aning choba kenong. Zirang ba yu tonong isa na dikeno.